Are you ready? URNB buat semuanya. URNB Beauty Production. Bos Taiwan. Mangga, mangga, mangga. Asik. Masih bingis buat semuanya. Itu aja. 1, 2, 3, 4. Dandannya keren abis, gaya artis, gurunya gadis sing manis, kayak Teletubbies. Wey, asik. Masih bersama RNB. Pakai mobil sedan, kayak artis gedean, kupingnya tindik antingan, idih pede pisan. Yang mana nih bos Taiwan? Bos Taiwan yang ini bos Taiwan. Ayo mas. Bos Taiwan. Bos Taiwan. Bos Taiwan. Bos Taiwan. Terus. Yang satunya gimana nih bos Bubu? Mana bos Bubu? Boleh. Habis ini ya. La la la. Yang belum. Terus. Terus. Terus ya. Duh, beli kuat, yen nyawang sampeyan. Wajah ganteng lan gaul pisan. Yang belang-belang, ada nggak? Bos Bubu. Bos Bubu, Bos Bubu. Badan geger, aduh gede pisan. Antes si jeger dadi julukan. Saban wong wadon beli kuat nyawang sampean. Memang si jeger dadi rebutan. Pakai mobil sedan kayak artis gedean, kupingnya tindik antingan, idih pede pisan. Sayang, jangan dipegangin aja. Terus bos Bubu yang belang-belang gimana nih? Siapa pak? Bos tahu, bos tahu, bos tahu, bos tahu, bos tahu, bos tahu, bos Bubu. Ya ya ya, bos Bubu, bos Bubu, bos Bubu. Yang ini siapa nih? Come on. Hah? Pandi, tuh beli kuat, yen nyawang bos Pandi. Ya. Wajah ganteng lan gaul pisan. Terus yang belum bos Taiwan, bos Taiwan, bos Taiwan. Lagi mah lagi. Terus badan geger, aduh gede pisan. Memang si jeger dadi julukan. Saban wong wadon beli kuat nyawang sampean. Memang si jeger dadi jagoan. Bos Taiwan, abisin teh. 1, 2, 3, 4. Dandannya keren abis, Iya. gaya artis, gurunya gadis sing manis, kayak Teletubbies. Abisin mah, abisin. Terima kasih. Bos Taiwan, pakai mobil sedan, kayak artis gedean, kupingnya tindik antingan, idih pede pisan. Coba. Oke, apalagi bos Taiwan barangkali ada lagi. Aduh, emang ada lagunya. Bos Taiwan.